Hello guys, turabasuje kandi tubifurije kumererwa neza n'Imana. Uyu munsi twongeye twagarutse kandi ni kuri ya YouTube channel yacu cyangwa yanyu. Twabwiye ko tutazabicisha irungu umunsi n'umwe. Rero je uri imbere yanyu nitwa mbere katubanze dusuhuze abantu. Turasuhuza abantu bose aho baherereye, abari muri Afurika, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari iwacu mu Minembwe. Turabasuhuje mwebwe mwese ngo Imana ibagirire neza kandi ikomeze yoheze umugisha. Rero nje uri imbere ya kamera nitwa Nyangoro Karine, ndi umuzigawakazi, nkaba ndi umumama w'abana babiri. Nabwiye yuko iwacu ari mu Mibunda, ahantu bita mu Nkango niho iwacu. Rero nabwiye yuko nzoza mbabwira ibintu bijanye n'iwacu mu Mibunda, mu Nkango cyangwa se i Murenge. Rero uyu munsi nibyo twagarutse tuje kwibukanya. Uyu munsi ndababwira ukuntu iwacu Murenge twajyaga umutsima bitaga gatimbo. Rero uwo mutsima bitaga gatimbo kugira ngo umuntu awugereho yabaga ari processus ndende, niyo naje kubabwira uyu munsi. Kugira ngo tugere kuri uwo mutsima gatimbo, abapapa iwacu habaga amashamba. Abagabo cyangwa se abapapa n'abahungu baratemaga, bamara gutema amashamba yari manini cyane. Bamara kuyatema bagatema amashamba, bamara gutema amashamba bakahatema izuba ryava hakuma. Hamara kuma bagatwika, bamara gutwika abamama nabo bakagenda bagatera ikintu bita ibigori. Bamara gutera ibigori bikamera bigakura, bakabagara igihuru ca mbere, aho bakabagara n'igihuru ca kabiri. Igihuru ca gatatu ibigori byabaga, igihuru ca gatatu iyo bakibagara ibigori byabaga biri kwera. Byabaga biri kwera ikintu bitaga ngo ibigori bibisi. Nkabine muzamubona abamasayi, nk'ibi muzamubona abamasayi bazabotsa ku mihanda cyangwa se kwibarabara. Iwacu twitaga ibarabara, hano bazabyita ngo umuhanda, ariko iwacu twabyitaga ngo ibarabara. Twarangiza rero bikaba bireza, abantu bagatangira guca ibigori. Mu minsi mikeya nanone bikuma. Byamara kuma tugatangira gusarura. Twarangiza gusarura tukabyanika ahantu ku zuba neza bikuma. Twamara hari haba igiti ni ikintu babazaga mu biti cyitwaga isekuru. Twamara tugafata isekuru bakabaza ikindi kintu ngo ni umuhini, tugashiramo bya bigori tugahungura. Noneho iyo wahunguzaga isekuru wahura nyine wabihungura, hari ukuntu byamenekaga hasi. Warangiza guhungura ugatangira kunama ngo kurabitora. Noneho abantu ntibakundaga guhunguza isekuru kubera ko yabimenaga hasi. Noneho abantu bakaza bahunguza ikintu cyitwa ngo ni umufu. Hano babyita ngo umufuka, ariko iwacu twabyitaga ngo ni umupfuko. Ugafata wa mufuko ukarongeramo ibigori, wamara ugafata igiti habaga hari agati babashije neza gutya. Ako gati tugakakubitisha ibigori, ukagashira mu mufuko, ugashira ibigori mu mufuko. Wamara ugakubitisha ca giti ukaza ubihindura, uruhande rumwe rwanoga ugahindura urundi. Noneho twarangiza rero gukubita ibigori, twafataga ikintu kimeze nk'ihema. Rero ni ihema tukarisasa hasi, twamara tugashiramo ibigori, tugasukaho ibigori. Ibigori byabaga iyo bikuraga mu mufuko byabaga byitandukanyije. Ibigori bikaje uruhande rumwe n'imitiritiri ikaja urundi ruhande. Rero tugakuramo imitiritiri tukayita aho bahitaga nko kuri takataka, hari niko bazabyita ngo muri takataka, ariko twe twayishiraga nk'ahantu mu murima cyangwa tukayicana. Hari n'abayicanaga, hano babyita gucana, iwacu babyitaga gukomeza. Tukayikomeza, twarangiza kuyikomeza rero uko gatumaze guhungura, twarangiza tugafata bya bigori tukabishira ku rutaro, tukagosora.
twarangiza kugosora ukuntu byabaga bigenda tugashyira muri ya sekuru n'ubundi tugafata umuhini tukagira gute tugashyiramo amazi tugashokora. Twamara gushokora iyo wamaraga kubishokora ibigori byavaga rwa ruhu rw'inyuma rwahitaga ruvaho kugira ngo turebe ko byanoze. Twarafataga gutya tugahuha ukabona ko uruhu rw'inyuma rwavuyeho bikaba byanoze. Tukabifata nanone tukarambura ikintu cy'ihema tukabishiraho bikuma. Byamara kuma izuba riri kwaka nimba uwo munsi ryatse mukabigosora. Mwamara kubigosora habaga ikintu bitaga ikibindi. Twafataga ikibindi noneho ugafata ikintu twakata tucita ngo ikibindi ukagifata. Warangiza mukagosora bya bigori n'urutaro mukabishira muri cya kibindi mukabijabika. Mwarangiza kujabika iwacu hariho n'ayandi majerekani atameze nk'aya majerekani yari maremare bakayakiba bene aha ku munwa gutya tugashiramo bya bigori tukajabika mu kibindi nimba ari byinshi tukagabanyiriza muri cya kijerekani tugashiramo amazi bigatura bikamara nk'ibyumweru 2 cyangwa icyumweru n'igice. Ariko iyo byamaraga ibyumweru 2 nibwo byabaga byagize gute byabombye neza. Byamara kubomba rero tukabifata tukarinda bikabomba tukabifata. Babyitaga kujaburura. Tukabijaburura tukabijana mu ruzi. Iyo byabaga bifite nk'ubucafu bwinshi twarabifata tukabijana mu ruzi tukabyoza neza. Mwamara kubyoza mukabishira nko mu isafuriya mukaza mubyikoreye ku mutwe. Mwashikaga mwabizanye mubyikoreye mwashika mugahura mwabishitsa mu rugo ukuntu byagendaga mukabitwija. Babyitaga gutwija. Habaga ikintu bitaga umukeka. Mwamara gutwija mukabyanika byuma mugahura. Mwamara guhura rero uwo munsi mugahura. Mwamara guhura mukanika ifu. Twamara kwanika ifu iyo ifuga yabaga yumye wakoragamo gutya ukumva kira kukunyuka. Babyitaga ngo kukunyuka. Iyo wakoragamo gutya ukumva kira kukunyuka yabaga yumye. Naho iyo uwo munsi wayanikaga wabaga wajabura izuba ritatse ukayiraza nko mu nzu. Wayirazaga ahantu nko mu rutaro ntabwo wayirazaga bipfundikiye kuko babyitaga ngo gutuye. Yaratuya ikamera nabi. Bwacu gasuka yanika neza ikuma. Yarangiza kuma ukayizana ukayishira mu mufuka wawe ukaba ugeze ku ifu y'agatimbo. Tugacumba rero tukaba tugeze ku kintu bita ifu y'agatimbo. Rero nje igihe naje hari hamaze kuba ibintu bita mure. Hari hasigaye haba ikintu bita mure iwacu. Noneho iyo mure nahanira haba ariko sinzi ukuntu baza bayita. Twajaga kuri mure tugahungura ibigori tukaja kuri mure. Noneho kubera ko iwacu hari haba za mure 2 gusa. Ahantu bita ngo kwitara mu kazi hafi no mu kazi rimwe hari haba mure. Iyindi mure yabaga mu Nkango ni Gasiro menya yarahabaga. Noneho abantu bari benshi za mure ari nke. Tugahita dufata ibigori tukaja kuri mure. Twashika kuri mure iyo waba ufite gakuja kuri mure twaraga duhungura ibigori ukamubyuka mu gitondo. Wabaga nika kwa kundi hano uba ufite appointment yo kuja kuri UN no kuri mure niko byagendaga kubera ko habaga hari abantu benshi bigasaba ko tubyuka saa 9. Abantu barabyukaga bakitegura ngo ko baraja ngo kuri mure. Uwo munsi iyo wari umunsi wa mure niko twabigenzaga. Noneho rero twarangiza uwo munsi ukaja kuri mure bakashika bagafata bya bigori bakabishira mu cuma ngo ni mure bagahura. Barangiza guhura ukayitahana. Rero ukuntu byabaga bimeze hari abantu bavugaga nk'abakecuru n'abasaza bamwe baravugaga ngo ntibaza bajya ngo kankoto. Iyo fu ya murega bayita kankoto. Nk'abakecuru n'abasaza bakavuga ngo ntibaza bajya kankoto. Ariko abagore bacu bari abanyabwenge cyane. Abagore nyine bakuze bagafata ifu ya kankoto nyinshi bamara bakamasukamwo nk'isahani imwe y'agatimba bakabivangavanga. Ukuntu babikoraga bamara bagacumba 2 bagacumbira abana ya kankoto bakarikirana na wa wundi wavuze ngo ntaza ajya kankoto bakamwarikira agatimba bakamivangavanga
kankota akaba ari iba nyinshi, gatimbo bagashiramo gake bakavangavanga. Umuntu yapfa kubona ko bamwarikiye ubwa kabiri bakamagira ngo ni gatimbo wagiye kumucumbira kandi ari kankota. Mwabantu mwe namwe mwakaza mushaka ngo abandi bagume baruhe kandi muri ari yaraje ari yo kuruhura abantu, mukavuga nti mujye gatimbo, namwe sinzi ukuntu mwari mumeze kabisa. Ngo ariko wabona gusa bacumze kabiri kandi ari katimbo, kandi na ka kabiri bacumze niyenda ari gatimbo ari kankota bagucumbiye, ariko wabona baritse ubwa kabiri baracunze ukamuvuga ngo ni gatimbo bancumbiye, kandi ukamumvira ryoshe kwamijya n'amahoro menshi. Ariko iwacu byabaga bisekeje kweri, nuko byabaga bimeze. Rero guys, uyu munsi naka kaganiro twari tuje kubagezaho. Mukore subscribe, share na comment na like, mulakinga ibiganiro byacu, tuzoza tubagezaho ibintu byiza kandi byinshi by'iwacu. Mukore subscribe guys, nakantu gatoya gusa katagoye, gatoya k'amasegonda, isegonda imwe ukaba urakarangije, ukabura gakoze ibintu bikaba bigiye mu buryo. Rero mukore subscribe, share na comment, tuzongera tugaruke tubagezaho ibiganiro by'ubutaha, kandi mukomeze mugubwe neza aho muri mwese, muturebe, mudukunde, mudukore subscribe, share na comment kugira ngo mugume muduteze imbere. Inkunga yanyu irakomeye cyane kuri twebwe. Inama zanyu aho muzoza mubona twakoze nabi muzoza mutubwira. Hari abatubwiye ubushize muri commentaire ngo ijwi riri hasi, ariko uyu munsi twagyongere kandi ritumvikana neza, mwongere mutwandikire kandi tuzongera tuhindure ubutaha. Rero guys, naho ubutaha mugire ibihe byiza, turabakunda.